Mutesi Mudavadi atugire kaunti ici ari thibitari-ini nene ya Narok mubango uria ugite ni honoketie ciana nyingi kuma awambiriria kaunti-ini ya Uasin Gishu na mubango wao kwa Maraika ni kugeria kuhonokia ciana iria ikuaga ni guciarwo itakinyitie matuku. Preterm birth remains a crisis in Kenya, with approximately 134 babies born too soon each year. Nearly 12% of all births. That's not very encouraging. Tragically, 42 of these infants do not survive, while thousands more face lifelong health complications. Behind many of these deaths is a gap. Mubango uyu wao kwa Maraika ni ugukinyaniria kaunti-ini ciothe utongoria waguo ukiuria atongoria bururi-ini manyite mubango uyu mbaru. We are proud to stand along the national commitment of Ewene, and together with our advocacy and strategic partners, we are equipping health facilities, empowering health workers, and giving more babies born too soon a fighting chance to survive and thrive. Tunakushukuru sana kwa hizi yenye umelete mama, umeongeza uhai siku ya leo na tunafurahia. Na tunaomba tuendelee kushirikiana pamoja. Vile umetushika leo na umetuita tukue pamoja leo, mimi niko tayari kuenda na wewe hii safari. Tumetembea pale ndani, tumeona watoto wetu, na kweli kuna hitaji la kupata incubator ya watoto ili waweze kuokolewa. Faruthi wao kwa Maraika Harris Mambo na murugamiriri wa Ahadi Kenya Dagitari Stanley Kamau makigathiriria mubango uyu. Ciana ni ciaragwo nyingi itakinyite, kaingi koragwo citakinyite ni undu matiganite ngurani, ringi ni undu wa complications cia mami wao kana complications cia ringi ta ndawa ringi mundu aranyua mwana agoka mbere ya matuko make. No twi haha kuhakikisha gutire mwana ungi ona umwe ugukua ni undu wa guka thino matuko make matari makinyu. Ndagenda kugania ati kwina aciari ingi muno maraciara ciana itakinyite, mageciria ni maundu ma family, mageciria ni kurogwo, mageciria na maundu maingi muno. Urengenda kwira ndene ati ona mwana agicira atakinyite maisha make no mathi na mbere. We waigua ni uguthie kuheo mwana atakinyite, ndukaigwe ta wina thina, wethie thibitari riu twina macini turaheana na ni werwo tuheanite kaunti 32 riu na tuguthie na mbere na guciheana kundu guothe bururi-ini. Mutesi Mudavadi ugite mubango uyu riu uthiete kaunti 32 na no mubango no guthie kaunti-ini ciothe guku bururi-ini. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku kaunti-ini ya Narok, ritwa riakwa ni Wanyuike wa Mbugua.